Sherman betumai jong ke Joy Municipal Board uma lasuki lakiang. Henin ke sengi habakren sikilat patai kubor ulaong ba hadin bakatnat municipal harangkat ke jingya peliu jengmut bat ke CEO kilarai banwat ye kilat kilenti halo kumno ban penduna ye ke jingmi kinyut da ke babenta ye ki na ke baput bat ki bompun. Ulaong bakane ke jingpen benta ye kinyut ki bami na ki yeng kisem bat kumjo na ki yau ki hat kala adu ban kam pensuk ban le the ye kinyut hakinu kinu ki jaka balade penbej. Hadu menta ke Joy Municipal Board kampat yo satia ya ke jaka bret nyut ke bapaka bat ki dang don bon ki shinong ki bampat depshim ya ki bin ne ki boti thep nyut ke bodon arrong bat ki ne ki bin ki dang ne sa hakate ko office. Umala kyang ulaong baka Joy Municipal Board kan le ye kane kum ke jing pesang banwat ye kilat ke lenti haringkat ke jing rap na ki ken hon tremon sobha ban le penso tho sheki pat ba nong shong shnong bakin tip ban penya klat ye kinyut na ki yeng ki sem jongki bat kane kan kam penduna ye ke jingmi kinyut hakeleng ki jaka. Dr. H.H. Morman ulaong baka solid waste management rules aja kan reu kala kren shai baro ki ban penya klat ye kinyut bat haga jo kapor kan yarap ban pen kelas bo na ke benta karep karyang. Kat ba ye ki kinja bolong plastik dei ban lich ai sha factory kum ha ki karkhana de bilat ban pen mi ke energy ka bolong kat kum ki kendon ai. College board biro I nga wana ini naliam Young Minds Collective te senyam sup hadin ga jingilang go de chongi waka group ya waka share kamjo le ma chairman yang ga Joy Municipal Board I kam Young Minds Collective senyam ami jimbakli ami kena kru yo ya krelang hewe to organik isu yang gejap te hadin katu kami ki plan ki meeting ki udah chongi da yo yurai wa do kondok ni ko wiga pilot study hadin ke jingi kalam wa ni ke chnong wa dong yong pia te kini ke pilot study u pengkre ga u le ga kondok ga apo ke dong yong pia hadin te ko gon ke jingi lengba yong kini ke pilot study yo ye ga replicate ni u punyo da to man ko success ni ko job yo ye ga implement chagi wi tuan kidong te kaji ga jing thumu yong I wanra lemba ni ke pilot study kita do literally guess ko wi do systematic ko wi do scientific ko wi do common sustainable te ha jingman wakate igini ki jap do yo I to wa ba ong rat kong ni punwer hapo si yar sini to mu ye man ki ya cha kanang wa kejingi ker alam yang buruk ya wanra ga kejimba ya gini ki ya ki merit man ko wi yong do ate ko belajar Now comment ni wa den wa di yo chairman wa tan me wa am bo ten ye kam marsen chimu ye kam da pelai da khulang I chrup wa ka CEO ka go ye kalami he to wa ni kicing go ro de tibi da kamu dong chairman yang ka Joy Municipal Board tu ka solid waste management rule 2016 klam chega wa segregation at source is mandatory. Wa I waro to ki generator of waste. I to ki nang permi I ki waste. I MK mu segregate I ki waste at source. Tega halor ka tega nang rim. Te I daw da ki jingi kre lang wa ga Joy Municipal Board daw wani ki chnong yong pi ki nang cha Joy. Ka go hi kai ga man yo open ni klat I ki niki biodegradable na ki non biodegradable. Te ye ki niki biodegradable yo penche ay pa ira jodlei lengba ka short je open ma jodlei ho pen kalai gini chaki kitchen waste ai ni kitchen waste mrong pen kalai ki chaki pig feed kani le go delei ka man ka jing mentoy yang kinong red yang I gupsan sniang gupsan wat gupsan blang gupsan mesila ni ha kamati bi ke ki ni ki bam sniang ki pig feed ki to gusat te kini ki biodegradable ye pengkala la chikis bo jet bo le ye pengkala bonjet tene ti taw kurpa di ye ki perlok jong I wo snaw thu ye ni wa gani mandale yo ye rap to du ye ki I yo penduna ye jap ndre nang ko wa sai bi tawani MK ne yo ye rap kita ki nang gundong yo ki big feed yo ki la kamju ye sbo ya kamati bi kan ni sarkar nan display sbo ga chikinong kendong chikinong rep Tiginong red ada
ye wan ra gini kam gajing angnut yang gajwa municipal board wo puglai gini cigi kompos te ki pa nong re dong iu yo gi ki sbok te kam jo la kam yitip langi giwa kamon dia giwa emon jet like ku ye udai pili pelai che ku e cigi scrap dealer mo te hewita ogani I was kiat kani ke kam untuk go lada kere langi lada boro kere langi kat kam gajing angnut yang ga join municipal board nei bha ya kini wan ki man ki non ni plastic no ya kini plastic wan ga rule 18 yang ga solid waste management rule 2016 angga wato ga duty yang di industrial unit ki will locate within 100 km from the refuse derived fuel no naga thau go penmi ya kini jeb to ki penem kam gi ya kini ki ongi ki RDF ite mut ki plastik ki penem kam ki kam ki fuel yo penmi energy gi tegani na ka ak de klam che bha wa ye kini to kini ki industry i industry go chando i to cement plant kini to ka rule de klam che go ki to chim gi ya kini yo penman ki kam ki fuel ki RDF ki refuse derived fuel yo penmi energy gi te ha kini yang lang kami hobo ke jing pentep pai ba wa kamu chaman wo thme yang ke juai municipal board udang timkti ke kam ka kamu arti tam apa arti ade no timkti ni ke kam kamu chairman pai yo yi jing am kam ki gasket ke problem ko ni aperdi yang ke sor juai ni aperdi kam geni Rayo ya cem jimot waka CEO yang ke kombla ako penman gwi ke jingalang ukarpang hakat letrik yang dubnai ako wariyo ya cem jimot wa kikat tu kat diteli ki NGO gwi na ka NGO ko wa hakmat do to ka sure ko wa apa ke jingalang yung doktor HH Morman wa man pastor yang malang Unitarian kamjula kajing amlang yang main kolektif kawiri NGO ko teme ko apa kesal juai lagi dan de kebarat al scout aku kwa I kamon ko sergit ya kini kichap QM apa kesal juai lagi kapang ko ning kong do to kamon wi wo wi ka awareness cha ki pai ba nong chung chung yang kesal juai naduk ki community haduk ki school ki college aku wa usnyau thu ki pai ba kam moro pediklat ya ka we ya ka wet ya ka nika ya ka driveways wa ka wet base kabun mo pediklat gini ki jap khenang mo pensop ya ka cik kam aku wa kini ki dumping site dan ki landfill ya u duna ki cik boy ki jap da halor yang gini kepang dia ya cem jimot begini ni bah I kam kebut emi haperdi yang ke dunai ke manpower haju iporna memi ke ekspor dekat kamu jing lai luti dekat kamu jing cem yang I begini NGO QM kat ni ki lai luti ki wo gi aperdes ki hawro ki yang kam tam ke sure wa man gowi dengan NGO ko da la chakmat hau kamon pun kelas bo ya ni ka jap ko em apa ka district yang I bat kam jo apa ke jo tang da prachang gu la chi chnong go per apa yang pia wa kiwi tuan ki chnong ye pi rak tip rak ban ki ne ba em lang gi nga ni ye ye chi tam chi pi wa kamon hikai gi upai ba wo u puni khla di ki chap I kam ko bot em ki pin la ne ki borti ki wato di benta wo u puni khla ini chap ta bon ki chrong chim gi ne pha wa man ki ka kun ram ha ki ka bom yo ki dumping site ko piang dan te dau pe yo man ra ko ki bai ba pu man chip ki chrong ki thau dang bon ki bin em ni ma de karpa di ki o li chim gi ni hadin wo da bu la ki ka awareness kat kam ka solid waste management act 2016 penyu hab yu peni khla ki chap kani ne man ka mandatory kumban seri hab level
come with me kan ni deman baik ke program gu i kam ke bot hap chim ke jingkit kle tani kita da kwa ulang ra i ni khmat yong ki pai ba ko wa uwan ni chiki chnong ki thau yong pi wi bi jing kra lang wi bi jing kra lang wi ha ko wa i yong yi u penchi pai ba halor yong kini dan menta yong i kam ke bot i da em mi la ke jing pen kre o pen biang i ke jing em kam yong kini ke NGO na do ka ki tiar gitar di materials na ki un ki jing em kam i de kloi wo ke jing kerchan ko purai ki ni ba kamo ngi pin ni hadenu simti ni kam chamo wo to ka manpower le memi ki export he ile memi tani ki dao em kami ya ke jing rap yong ki NGO ku em shiru i ta khut lang la i ki bituan ki NGO la to ki pressure group la ni ki non pressure group ko sia bahagi wan chakma ko ki jing rap la ki jing kerchan la ki student body la ni la ki wan ki NGO ki youth federation ki wan la da khut sia bahai bi wo bi ki kerchan ko pura halor yang ni ke jing thumu bi ko pen bana pai ba chwai wo bi ki jing tip cho pai ba halor ko kamon segregate i ya kini ki chap apo ka store chwai yo bi kita tok ke benda ko nga wa wi ya ka statement ni sni chiki pai ba no chom chom yo ke district bat kam jo la yo ke chwai tang pi warok